Cijeli naš odnos s Bogom se može razumjeti jedino u tom ključu zaručništva. To je tako nešto važno, tako nešto bitno. I ono što, mislim, Ivan Pavao II dolazi do toga da radi paralelu između Euharistije i spolnog čina, jel? Dakle, to je nešto toliko sveto i to je to. Mislim da je dugo vremena izgledalo kao da crkva preskače to pitanje, preskače tu 6. zapovjed, preskače uopće govoriti o toj temi i da nema šta o toj temi pametno ni reći, nego samo grijeh i tako dalje. Onda se stvorio dojam kao da je to neki tabu, kao da to, zapravo je to nešto sveto. A Don Damir Stojić zna često reći da je svaki muškarac pozvan da bude svećenik. Sad na njem je da bira, hoće li biti svećenik u crkvi ili svećenik u svojoj obitelji. Pornografija je ogroman problem o kojem se ili ne govori ili je nezgodno naravno govoriti. To su neki nametnuti ideali gdje vuku mlade. I onda sad momci i cure sa 16-17 godina sasvim je logičnije da su zbunjeni nego da nisu po tom pitanju. I ono što sam primijetio, kažem, čini mi se kako je veliki dio njih pred jednim ogromnim izazovom kakav mi još nismo imali, srećom nismo imali. To znači da možeš gledati kad god hoćeš, što god hoćeš u onom periodu od, 12, 13, 15, 16 godina. To je ogroman, mi ne znamo što mi njima radimo. Mi radimo eksperiment na njihovoj psihi, realno. Na koji način to njih formira dugoročno, na koji način im to truje srce, na koji način im to formira sliku ljubavi i možda jednog dana stvara nova razočaranja u odnosima i nemire u braku i bla bla bla. Hoću reći, jedan veliki izazov svih nas, tako rekući odraslih, kako odgojiti svoju djecu i mlade, kako ih odvojiti od tog jednog umjetnog virtualnog svijeta, i to će biti, ja mislim, sve veći izazov, čini mi se. Moramo biti jako oprezni i smisliti neka rješenja, jer mislim da ne idemo u dobrom smjeru. I Marin je pričao o tome i Zoran, a to što se tiče svećenika najviše, dakle, crkva je tu jako puno griješila i stvarno je, nije nama niko kriv sa strane, mi smo sami sebi krivi. Dakle, ako pričaš stvarima u smislu samo zabrane, a bez da objašnjavaš ljepotu nečega, da te nešto, gledaj, tebe treba oduševiti za ispravan pogled na seksualnost i za ispravan pogled na čistoću. Tebe netko treba oduševiti za to, a ne da si ti ko na strelištu stalno i gledaš kako ćeš izbjeći, hoćeš li ovo, hoćeš, nije to, nego neko tebe treba oduševiti šta je ljepota i šta je smisao svega toga. Po meni crkva bi trebala raditi na pastoralu obitelji. Sve se nudi za mlade, za srednjoškolce, za prvopričesnike, za krizmanike, ali malo se radi na bračnoj pripremi, malo se radi na pastoralu mladih obitelji. Ajde, već starije obitelji, oni se i druže i imaju više vremena, mogu svaki dan otići na misu, mogu odlaziti na duhovne obnove. Mlade obitelji ne mogu, kad imaš djecu, tebi otići 3 dana na duhovnu obnovu, nemoguća misija skoro. Tako da, eto, to je neki smjer koji bi crkva trebala malo jače udariti. Molitvene zajednice obitelji i više kafića. Eto. Pa nije isto živi čistoću, ne znam, Lovriću i meni, jel? Mislim, kad će Lovrić doći u situaciju, i da nije svećenik, i Lovrić prije 4-5 godina, dok je bio momak, pa mislim treba tu neku distinkciju napraviti, razliku, jel neko živi čistoću zato jer je to odlučio ili živi čistoću zato jer eto, mora. Jel? Istina, to je ko treba biti neko ponderiranje čistoće. Pa stani, pa nije... Ko koeficijent na kladionici, Bože mi prosti, znači nije isto jel ti sa 1,10 živiš ili sa 3,80. Pa dođe cura, evo sad, di je Fran dođe. Pa nije isto, čovječe, dođe mu na ispovjed neko, ne znam, Brad Pitt i Lovrić. Razumiješ? Pa puno je teže Brad Pittu živi čistoću nego Lovriću. Koliko je spolno sveta, ljudi moji, milina.